Вағыт болдыр хизепле кураганым эфирда тепле калажу. Кыжал премеш чываш фильмне экран жіне кларныранба шер шул. Адыл пылғав жезем картинаны Шубашкарда премеш худ пинде тұғыржа ширимултымыш шулги шертме уйген ширимиккіміжінже кыдартына унжухне теп хулара кинотеатр Пулман. Шавынба фильма урамрах курны. Чуваш кино пирги бир республикари кинематографистен прилеживен ердюжибе Олег Цыпленков пасюцея выбор. Сылсан псир Олег Михайлович. Рыгон сылсына тебеде. Чуваш кино студине пужарганзем камзем булныга. Мынле вазем шак шугушпатне шитме булдарны. Многундан не пурдебелес чуваш кинон ашшебяны жывал Максим Кошкинский бе Тани Юн. Мынле житме булдарны берге Тани Юн хейн азайлюзинже педе тепленгала забану жиндень. Пинде дығыржыр 22 жыл зіндейінде візем Ушкебейкеш Чуваш театрында ешлені. Максим Кошкинский ол театры егелезе яраган зіндейн. Бұл ғытра жаңата Шубашкарда кинотеатр болман. Сяунбада қышпыр кино зіне кыдартны театрдақ. Барат ани он азайлет, ептет кино бұқсалырапты де шулап деді. Мен жынға вара үтті халық сен кино бұр, а мен жын вара Чуваш сен кино жүкка. Эбир ветхе үтті халық сенжен ембеде кадық мар. Варайт бет шақ шуғыжа каламабышларым хамын можара дейді. Адяй бірде Чувашла кино өгереппір. Адяй бірде Чувашла кино өгереппір. Максим Кошкинский балдан мүлі кино күнда қалығы ғытыра. Вышлық, театра уражіне тартмалы. Кино әлі вағытчыққа бірінде зәнде келішменде болны емінш. Карам пәжеккен қойде шақ изе байынде волшын мабышылады. Вара пиндеді ғаржар шерін бірлікмі шолда, Пиренінде Совет Союзе, пірреміш революции шерім жылдарыне чаплан кәтселіме қадырленеді. Пиндеді ғаржар бірлікмі шолға революцияне. Вара шалынба узы ғұрза, Максим Кошкинский бе Тани Юн Мускава ширы жырзарышы. Эбирде жаварсем, ша пірреміш революцияға худшынны, эбирде шак куна лайық чаплан кәтселешін, ядарлы кино өгерешін, орские бунтари дезе. Вот вара шав жирова, перед Мускавренде пришло семья, Россия северо-западный кинона. Хальги лен фильмінде был. Адыр, чувашсенімді сценарий бур, актерзем бур, бізе пулышмалла шалгинона ховар эшпланне кіртмелле дезе. Бұл ғотранде шерін білікмі шолдақ, чуваш кино студия ергелене везем, хазем. Ол енді обществолла деп бір хальги отра. Вара северо-западный кино килі жет, анжақта везем галаш, эбір шуррине дюлет бір, шуррине чувашсем хазен дюлемелле. Шерін білік пин денгі ұқша кірлі болна. Хорош пызык укша. Волу готра шерин белликме шулда. Тингана вышла герцогайна. Чуваша. Республика уражения тарзальгерей мень. Татса баман идузем миллион. Тады ларахта был. Шау готрах кино дезагунта шираща. Пирень правительствонде Центральный исполнительный комитет тене. Твада год шагай дуба пуштарнать. Твада год. Тембегі керес келе Чувашла кино. Мен жіндезен Волгатра Совет Союзінде автономия республики зем хушінде негамында киностудия болман. Міллемес кетпежі, міллемай бажы. Максим Кошкинский кішта чейлен забыл, кішта шири пингала забыл, пурбрех үгіде кәрдет. Вара пирен Чуваш правительство ширин билік пин укша тубать, варанде шапталып шағы укшабанде, үгересе пірремеш Чуваш фильмне. Она инде малданазам апрельдих погашчах, ага уйгенде. А прям что вратнята Шубашкарда шертме уйген шермикке мәжіндегі дардаш. Төленмелле вайлы уя болны жывашсем жәнхал. Шаволтра бурнызем азайнизан сықлан зайлына. Ялі бешінзем жүрейні киноны. Пәрреміш чываш кино, мілі хватланны чывашын жүхне. Вот Чакымбек пище житне, Тани Юнба, Максим Кошкинский, чывашла кино үгерме. Візен болны лозунг. Менжен шинзен бур, чуважен менжен щук. Вот шав чуныратны, вазене пиди бузык эштума хистеня.
Адыл пылғап жезем дерімір, тада міле фильмзем үгерне қабызем. Икемеш фильм Сарбиге болны, Хура Юба, Ял, Керемет Кады, Абайка, Асту. Бұл инде илемлі фильмзем, тулы формалатлы илемлі фильмзем. Унзырын бішневізем документлы фильмзем үгерне, тада киножурналзем үгерне. Вот сейчас документов изен день страна Чувашская, Сыхланзауна Туллинь. Вот он да төленмелле бізем кадарца бараще Чуваш республикин малданги удымызине экономиканы да, культурны да, ела ергене де. Шу чанда алагада білме кадарца бараще. Варанда пари төленмелле вайлы жанбек сені бұр. Чувашсем вайра ташлаще. Пір ялды пірреміш қатчы білінде оға жырлашы ке. Ижет, шабадава. А онда кубус калаш, сәрме кубус калаш, тада парапан жабаш. Вазене де пидел хиттер галараш. Ша ташланы отра, ша қатчы, оп тереде, пуш хірледі жеде. Пушлары ташлама пуш хірлі. Урыста галазан брейк-данс пулза гаран дегу хал. Шатла галашы вичха. Вараяп кыш паржутне шамбекте шутледіп. Енде деде, падем тенде кинематографине пақса тұқсан, пинде доғыржар шириміш шултен маларақ бір кинора брейк-данс кадартны кадрзен пури, шукка аплабылзан пірреміш худ тендене брейк-данс па эбир. Чувашсем кадарт сабанович хадезі шутледіп те. Кышпырзем қалаш чынақта дейш. Кундадай бір біреміш? Кундадай бір біреміш. Шабақта шак фильмзем упранза юлны өзем хальбури, узы күрма бұлдарат бір өзіне қал, күраят бір. Шай бөлінде илемлі фильмзене пурнили дене бегех, вадармашыл зенденде, буржуазлы, национализм ба, керешні жүхнеенде, шундар заяны. Ял фильмім пәрбайы сықлан зайылына, тада керемет кады, керемет карденге падембе сықлан зайылына. Мәлжінде зен, автор зен бушінде, кеме була Максимов Кошкинский Таня Юна Кадартман. А волготра везене термене, Шебераяна, Таня Юна, Япония шпионы дезе, яраще. Максим Кошкинский, буржуазный национализм, теме бен умай галашны волдезе, националист дезе, она да хубаще. Вара палах везен эжезене падембе шундар зая майжынысы. Вот темле майба вот, бір фильм тулды ектір зайлать, те бір фильм ран пәрбайы сықланса юлны. Везене бір курузан ғал, пірреміш худ, игибінде вымбилік мүшілда әбір падемтен жере Чавашсен Азам кинофестиваля кадартын жүхне, пірреміш фильма чанбалдан кадартырмыр керемет кардыне. Вол кинона әпшутланычы шинзан курны бүлдезе, иккен негамда курман, пайын илтне кургаланна, а вот туллы фильма, туллы зал, шанавешне елденет, пәр жарла мазар пақсалар десте, онда вара пурде олан десте, мүлле шүллі жайра болны волғытыра перінші башла кино. Тінде жайынзе болны бұл фильмзем, палағын ішкен өзем сассыр болны. Анжақта актерзем қалашының ден, тудызіне бұсан, түрек балы өзен чавашла қалажесімді. Шабақта жап Кошкинский бе Танюн өзем міле, шапла үгерме пулдарныға осталы кештан дұпны өзем, времен өтезем? Он ішіне негамда времен генона. У палағынде Максим Кошкинский пірреміш театра ергелі жарағаны, ол палағынде режиссеруны да, сценарийде, актер пулдарлық неден де пілінде бол, вредневича бол. Уразине тратны театры пірреміш құд. Балақ вренне вырыс театрынденде балақ. Таня Юнов якалать бұл малданхи кинозыне курну пурнеде. Кинозыне театрда қыдартны болны. Шамбадов зененде бұл кашнишне құнда курма бұлдарны. Ну, май режиссерзем Самахмен Галазан кино үгірме вренне кино груза. Тендебе баллы кинорежиссеры Митта. Бұл студент чухне, он хожамаде уру хожамат болны. Бұл строительный демле текмен ревренне института, анжақта ялам кинона кино гурма жүрене. Кино гурза бұл кинорежиссер болады. А Миттана бұл Васле Миттай херенден иригица еледи. Она пидека малагайна Митта дени болгалать. Эпшана псевдониме мана ирик паратра. Она вара ирик парашалмен был вара Митта.
Вот шамбегих тани юнда Максим Кошкиде курзанде үткізінден вірен емежендезен өзем аслы донлы пулдарлы жинзем болны. Чуваш киноне Голливудрада курны дейші ку терескі барахи был? Терес пенде дағыр шерім жетчемеш, шерім заккамы шылзенде перен шамрак Совет правительстве Совет Союзінде де халге отра ти малда браган искусство, кино искусство адалан мне кадардас тезе нумай кинозене Совет Союзінде үгерне кинозене Европа дырық, Америка дырық, Вадамжар, Азия дырық кадарца жүрене. Шав жутра перен Максим Кошкинский бе тане юн үгерне фильмзенде пурнеде кадартына. Ага кунда курадыр, ко пинде дағыжыр сирин жевжетімі шулда, неместен кино журналин хуплашки. Вот Шагынбек кино журнал хуплашки зенде, тенже жайынже тусадырған кино журнал хуплашки зенде, тане юн санезене курма булат нумай шаржывра. Шене сынар, шене типаж десе, шене культура бунда балы, шене халық, волхане еверлі болна сенсации. Голливудра алы жұпны. Германияде, Европа, Эберінде терзе калапыр, хайваденде чаважа Андрей Григорьевич Николаев космоза вешнек ищен падемкенде чаважа пәлнедезе. Анжақта чилаймаларах, шерім жетчіміш, шерім закрымыш, вадармыш шулзенде. Чаваш халығы берге падемкенде чаваш кино урлы. Білет. Онда панембе кадарцабаны чаваш культурине, елы ергене, тадағынде кала бұнда экономикине де, ялды бурны жерде хола бурны ше, онда пурде бур. Падем тенже чаваш бурны жебе тәплен баллашын жүхне. Сонеде хыне еверлі, көжеземілі? Ман жұтпа халге бұн тенде Таня Юнран хитрere кино актрисы шука бұлманға. Миллион пулдарулы, он тастан шалдан хорошо хватлық тапсадырады. Шамбек хватлы херам загынан де ман жұтпа үйді тартына бұлдарына мінжін үтті қалығын пұр, мінжін чыважын шавшук. Тавзан атане. Телевизиялардың да пұрнышланы да? Пұрнышланы. Шамы бұлман. Нумай тейрен меледе бұлны онда. Падембек шанерен бұлны пұр. Негамда вретмен. Операторын мелле. Сценарий мелле кино челхилдезі қаламап бұрғанда, анжақта бұр бірек, онда пачақ ұрықла, қытланмалла, қыдартмалла театр дебе бұмар. Пұрне ебізен пірреміш береу әлет түслік тұнсақ қыварына. Соғаламан ана бұлын дес болады? Соғалаған зем? Візем, тада візем қайзем демді чанебек соғаланы тәне юнында соғалады. Максим Крыский лажаба онда тәлемелі, онда қалы бірігі керемет карденде ирихине ялваранать. Кадарца барася ялваранна, тане юн шабада зырать. Вараунда Шагынбек кадр, волмалдан шура тағынать. Каран хура жейлдин. Вот, тербейлі бұлна, шурыне шуры хаваррақ варлама бұлдарад. Хурадыла хаварт варланмаз. Шамбада турижі варса мекемесен пиди тербейлі бұлна халық. Бәзен малдан шурыдыла, шейлен хурадыла, сырна. Шамбада бізен варланы көрінман. Анактризем шурудула талабағына жүрене. Хаварақта варланма бұлдарына. Вот шав кинора, шав кадр пор. Онда нумай Шагынбек. Временли ғалі, көрмалы, періншен, қызықлы пиде нумай. Күнда енді чыргезірек бол. Хын ежізембек дарцы барачак. Шапла. Хын еверлікін, чуваш қалығын, хын еверлікін жаплайды. Тада онда пиде лайка дарца барашы, пұрныша чуваш херарамызем тыцабыныне. Колхозын день, калы бұрынде собрание пұштарать. Пұштармалан деклар зараща. Парня гала, те приегала негаль шамрагадя. Не стада негамда итлеместена. Варавал галать, нашир загона. Онда здесь мануфактур, да язык был даратись. Вара потом играем, мушка с язык собрание, онда да. Убышки зене пахсагана драше, шатлагала скапла дезе онда. Тәләнмелі лайық тарынының біліне Максим Кошкинский перин халық бұрнышне. Шанда пиде кадарцабаны пидетеріс. Менталитетіне жаплайды? Менталитетіне. Херардан берін, яланық арженбай дюна жарабыны. Бұл суғада дүні. Пуғырада дюна жарақтаны, нұмай жүтіне оның сасы визеректе бұлны. Аржен засын ден. Шабақта
Ударма шулзе даврнас кетч, бахта менжин Кошкинский бетаньюна, бачапла айпланы. Тень кевежу булны, всякна айпланы земзем терс пулман бул гажаплай. Балак терс марынде. Кевежуде булны мәженде зейн, кандайде азайлю зейнде бур, сықланзайлна Таня Юнын пиде хитре мен булны, пальто булны. Бұл Мускавравиче булны, бұл пиде пулдарул ихразе булны, бұл СССР сборный Индия парашютра спортпа булнында бұл. Вара пір пушлығын арыме пиде ымзанны дейді. Шана бұл да бұр. Кундайде объективлы, субъективлы сылтат зенде булны дей бірінде. Балақ вадырмышыл зенде, вадыржичимшыл зенде пәледерінде бір репрессизм бұшланы, национализм ахириш, керешма бұшланы, бірі нумай-нумай поэтсімбе писатель зене термене, кама шебереяны, кам таврынны, кама он шавындақ шуғалының девзем. Шавінде балақ кеземде лекне. Буржуазлы национализм дезе.Інде танюн екен. Балдан бұл шерипендер ахириш, немен беде келешмес. Хаюлы болны был, хаюлын хуравла хириш. Вара млягалас. Специальные меры мендению допроса. Пытки здесь выросла. Шаам гышын барал алып узать. Эбе Япония шпионе, эбе Жамбек, эбе Гумбек алып узать, варана Сибиря яраш. Казахстана яраш. Анжакта бізен хері езізі. Кем еже ғот ширузем жирать. Сталин батне жирать, Ежов батне жирать, Терсмаров хавал, тада мен погрдезе. Вара пинде догожа херх мешулда, везене тюрре галараш, везене. Шебердин кайлы тавраш. Аша пальто, Таня Юн пальто не варашав пушлыгын арымет тамыза жүрегіне десе калаш. Вот. Самана. Меле галашке французсем. Cherchez la femme, ищите женщину. Но мальчик не был хальги отрада, жа лозунг пурнышлага. Чувашкину шарышул тулдара термер, вот изир кинематографистен прилежен юрдюжи болнамай, мәнлек жалына палдыма палардадырға. Палагын делашак телемелле аслы биринжин уяв булмалы. Шар жол гаялла эбир чувашсем премеш ход эти автономия республика Зимбетланштарзан чувашлай кино үгерзе кадартма булдарны. Премеш ход. Хали кажалынде бирин Россия Федерации премеш ход экранжинде броненосец Потемкин фильма. Кадарт мне уяглама кадырленеть. Бізем жіне Россия жайы жінде ол шажуға алайкин өгеріне ол тәлемелі вайлы күн бұл. Пирін жінде балаған де лача. Шамбада күгінайынде бір мүлі бұлдарақ бірдемелейінде шамбекінде балыды вашын. Пирін қырла жүгі хендегінде ядарлы ғамырын лару білді. Керегелары бе, ондан де бір сүтсей арымыр. Мүскер бір дума бұлдарат бір дезе. Пирінінде визи жылғышында Азам кені фестиваль болманцы, пилік Азам кені фестивалі бір тернінде, халқы жалшақ Азам кені фестивалі иртермеллех тетпір. Ебіріндена чегу үйген везінде иртерешін. Халінде бір бірге пәлдеріне, бір ебірінінде Чуваш нация конгресс бе пірледі ватпыр, ебір район земдір кашне Чуваш нация конгресс үйрімне ширузем ширзаядымыр, тада кинематографисен бірін пұрде білеші. Шулат бірінде ұлттымыш кинофестиваль, Азан кинофестиваль онышлы ердет білдезе. Тадай бір жа кинофестиваленде Чуваш кино шаржылдылдарының беде явыштарашында, онда ханазын ежінешін. Хамыр бағала бірінде тұслы туан халық сен, тудар зене, шармы сене, пушкар сене, чембер, Самара дарыған ден, Казахстандран, Кыргыз сене, Балкар зене, Карачайзене, Молдовран, вот камкими болдарадінде бурниде жақын ханана келсен, дебір хамырын сауынышпа бәзімбе бірле байлашын. Турцинде пәдем тендері тәрік кинематографисен пірлежіне ергелешін, манада онда ченненде. Вара шавында шағыйдыва калазабадында ебірдезе вара ку уяв дереш. Чуваш халығын уявеген амар, пәдем тәрік халығы зен уяве. Ебірде шақ шыржыла мүледе болзан палы дума тұрыжы бір дереш. Урықла қалазанынде ол чынже жайын жейде палы дөвежіна. Азам сұрбышненде бір Чуваш кино күнізіне иртерешін Тударстандра, Пушкартра,
вот, Кыргызсем келишежінде. Онда кадарца барашан деберсек малданхи фильма. Иберна пальдерзенде де кадартныга калыбыр вижим жол ибер кадартымыр Кабардино Балкаринде, Балкарзамбанде. Наследие кино кадартымырда ундан де взем на чекре хозяймгыдан бар тада Кабардино Балкарша жерінде бурнаган ыттыгалық культура центрын ержизене дебіштарны. Вара курныгышен пурде мамбада кабар жупса будис. Олег Михайлович переде барга кинона, Олег Михайлович переде барга. Милле лайық, милле кирле, милле хватлы кино өзер үгерни десе. Ядарлы медаль кыларашын. Чуваш кино шаржул. Булдынде өмір азын малы жолдыр десенде, иберінде хайванінде кинематографиясен пролеживание дергеления хыщен. Кинематографиясен пролеживание пайдажын премеш номерлі княгине Максима Кошкинские пана. Иккемеш номерлі пайдаш княгине Таня Юна пана. Веземінде музейзенде опранасы. Халиде премеш номерлі медали бір Максима Кошкинские барашын. Иккемеш номерлі медали Таня Юн. Тогда он зарубушненде пирен, шам умгышын хе пирен. Республика кино эже патих патсаларман, пиндетого же выдреким шулда чуваш кино на менжен хубасе демелене на хубмась. Официально Совет Союзин пирен правительство адерга чуваш сегна кино студии был маломархе. Адер ты падем автономии республики Зене пурин валиде пар ядарда кино студии дуапор Восток кино. Тезе пролештерзе Россияжанда. Хириш пуласы он житне Максим Кошкинский бетаниюн. Мол дергелі мар, мен жын тезе цинақта выдребили пішолда Восток кино подеть. Варанде шак пирень падем мензене парася северо-западный кинона. Вол Ленфильм инде болса. Вот шагынбек история. Азам кинофестиваль дермер, она иртермезері кам болужать, кам ергелезе пырать. Чын малда нағыне бір хамыр туан халық сине жанат бар. Неме сине жанат бар. Пиренінде республика ержизен день укшаетма ытла пызык аскерлемар. Терсибе галазын. Пирен хамырын взене полушмадырышмалла. Пирен лозунг тажамбеке бер чаваш кинематографизен нумадырых хамыр укшаденгебе, хамыр үгерзе филзенбе, хамыр правительствена полужашын. Взен унда миллион проблема. Чаваш кино зарбышнете терсибе галазын. Шанбада кам бере полушма булдарать укшаденгебе. Эбир хаваспах ежын на полутымырте. Халеге премеш пере положаган жен тубынжеде. Бол аслы земенре школда врендегейн, паллы тавра біліже, ателы сүзіккен бол пилік пенденге ұшабы жарза баде учитель. Николай Федорович Угаслов инде пере яланах кашнигені фестивальдер пере полуж сабыны, халеде полужат пылдепір. Турцияде бурнаган елдехері Надя Мышкина, Хальджавадова, Волбире Ялана, Укшатингебе Пулуш Сабына, Халиде Волошандарать, Мaj Идаран Пулушу Бардезе. Тогда нумай сензене гальбы цагалат бар. Укшатинге гирле, перемежен дезень Азамкине фестиваль, он дахян нумайда, как ага Азамкине фестиваль Кюлеби, Калабар Хайганавал, ко номинации сендеры жиземина на Илище. Тогда фильмада хан Азамкилищевчха. Везене ежен малла, пурундар малла, аваси дермилле. Чалавченде. Везене парне зембамалла. Шанбада палах ибир хамыргына кинематографисен пролежа. Хамыр выбагына палах кына иртлерин беппер. Халық сырбышне. Ежину майджинахтан. Пидину май. Олег Михайлович, Сирия чуваш фильме прем шутухнет пасалмадып. Тогда все. Малада жак чуваш кино яджи янарзады дырынде был. Малада чуваш кинематографисем фильм демигерчер, ченже шайынже Таня Юнбек, Максим Кошкинский бек палармала пулдырчы. Шапла булдыр. Перин калажу вишлензе брать, те брукудаз елдереде перин батраханара Олег Цыпленков пульже. Ебе бар Алексей Зотиков, Серимбе Сыбулажадып, Чиберилар.